Okay, for today's video, kaning amo ang forma karon mga katiil. Kuy misang palalab. Adto mi sa patagan mga katiil. Kay Paito tambal. palit mi og tambal tayon. Atong nay nagpadalag Gcash, malit mi og kape ron. Kapi. Kaya padala naman Gcash pagpalit ko kapi. Nay nagpadala na mo og Gcash. Pagpalit og kape among ipalit ron mga katiil. Okay, kana lang mga katiil. Update lang timo og nanami dito sa kapatagan. Mga katiil. Kaya na may motor pa doon may patagan. Okay, update lang timo og abot na sa patagan. God bless. Ulit may sabon mga katiil. Kung palalab gada lagi og listahan Mura pag nangumpra og tindahan Bioderm kulang. Ha? Sir? Ano rin? Down. Ay, nakagawas na may mga katiil. Ikan may nangumpra. So, napang palalab to gabayad.